Kapitang Inteng! Marikwanan, papanan nga tada kwarog kan pari ba daw? Kanayon da rumwar. Dayta nga rod kumamot ti saludsudak mare. No sa dino ti papapananda. No damagakin ni badungkaw, ibaga namit nga awan. Inton kwan, awanang pumanaw mutlatan. Ay, sang kaibaga ni Inteng, aditay kumakanayon arumwar. Taad da nga rod kat ti pandemic. Ay, mabutengak pa'y kat alumabas di tabangir a baranggayin Taado ka no ti kaso di taabanda. Kapilitan mo't ano agudong na tao ka magnaijay. Win nga rod Ay, di dala mabuteng. Ay, ang mga no isuda pa yan ti mangiwaras iti virus. Ay, marituyang, takwatang mangkiday, no sa dino ti kanayo na papapananda. Sigay, padasak man nga agpayso at akwatan. Sapay numapandakit nakasukat ni badung ko iti napintas. Taypay met kapintasan abado na. Ay papanan nyo ka ni pari ba daw? Imbagak adi kay rumwar, tanakam-amak, tiagraraira abay raus. Ha? Ay, adala ang pagpasyaran may angkal. Pasyar? Imbagak apari, tiagpasyar. Nagananat kami matangkal. Kasano kung mga gandad kayo, kat kanayon kayo arumwar? Saan kayo ngagtanag angkal? Saan kami ngagang angay? Tapno saan kami ang makasagap iti bayraus? Nakasagana ka kadayang kwaraw. Intan Siputan tapay ni angkal kao. Iparit na arumwarta. Gapu iti kubed. Ha? Patpatsim mo dito, kubid. Agbugo talaga ni ti arak. Sabagay, adu ti arak iti papananta. Bait di ko naman. Adu pa iti pulutan. Katuin, mate. Umapalang dagita amang iparparait. Kakaiso na nga da libre alamaut. Takidain. Tataba daw. Saan ka kadi mabutang iti bagbagada abay raus? Nabayag deta abay rosan. Abay ngay. Aging gaita, saan pa'y mo't anakadanon dito'y deta kubid-kubid? Ay, wanan niya. Awan pa'y mo't ngagpaisaw. Naggapuan manan ba daw? Intun ko ang nakaala ka iti virus. Virus dita. Mabutang ti virus kanyak. No maakaran ka iti virus, saan ka sumangsangpag? Takabuteng ko ti virus. Ha? Jak pa'y nga rodrom-romwar tapno jak maakaran. No siyak ti maakaran iti virus. Siyak ti mga sikaso iti bagik. Saan ang agpaasikaso iti oray asino? Naglastog kan. Sapay no addabasit an-annayam. Nagkaro ti anil ilmaw. Kas kalaubeng. Payawat mo amin nga inumam. Idi dayjay, tuyang. Ang ibagakin ka numakovidak. Jak agpaasikaso. Rimwar mananda ka badong kan kwarog. Anya, ay subag talaga dagijay adwa. Kat no naka-lockdown iti asidag ti ilay, taado ti kaso ti COVID ijay. Mas daawak ka dagijay adwa Awan samot ti bubut nganda. Ay, amangan no isuda pa'y ti mangiwaras iti dayta pagbutbut ngan abay raus. Ay, day tama nga ron ti kabutbutang. No asino ti sana sumurot iti protokol, isuda ti umuna mabiktima. Ay, kakaiso na nga awan ti kaso dito barangay tayaw. Ay, isudan sa pa'y ti mangisangpet iti dayta abay raus. Napanan nyo manan ka ni pari badong idikalman. Napan kami lang naki-birthday, angkal. Mga nuda kayo ti mangiwaras iti sakit dito'y No ngamin makapulapol mo ti tattao nga da virus na, si kanti mabalin amang yalis iti dayta. Saan mo't siguro amapan maki-birthday ti adda sakit na, angkal? Ay, saan mo't amarik na adagaws no addaan ka man iti dayta a virus? Kaslawan pa iti mariknam. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw.
Adda marik namon. Awan ti pilyen na day ta sakit. Iso ang masapul ti panagannad tapno sigurado. Nakasukat ka manen kwarog. At dan sa manen papanam. Anda simang puta kabagyan ni Tata Badaw, ang naggapo iji sauday. Na. Arkilaan da ka nun ti tricycle kao. Na. Ay, delikado. Ang mga no adda virus day ta kabagyan ni Pari Badong. Nag-quarantine da pa mo ti Manila, sakbay nga imay da ditawi. Ay, uray pay. Ang mga no maakaran tayo iti pagbutbut ngan a virus. Winmet nga men kwarog. Iso ang masapul nga agan anad tayo. Ay, di mo laam mumot Nalpasan na nagwanak ang kail, antay. Iso asigay, inakaon, aguro-uray ni Tata Badaw. Intaki iti makisarabaw iti kabagya kabalik bayan kwarog. Dahita nga rod mo't tinangayatak ako muyog kan ka, Tata Badaw. Makisarabo ko naman. Sigurado niya imported nga arak. Ay, dahita timaya, Tata. Imported nga arak ko naman. Una, kan sigurado hindi bang bangluta. Ha? Ay na, nagbanglukan to ama panagarem. Mayat nga rod, At danto panggayumak abang banglaw. Ay, una. Makaasawa kan to pa yan, itinagpintas, abalasang. Wow! Ay, kimuyog latan ni kwarog iti balikbayan akabagyan ni Pari Badong. Kanayon darumwar. Subag day jay akaan nakak. Imbagak asaan amapan, napanlata. Inton kwat, nang isang puweten iti virus. Ay, day tangarod ti pagbutbut ngak. Sung-sung tumot day jay Pari Badong. Ay, day jamot akaanakam no kata inawis dan mapanmutan. Ay, umanay aya pagpaagas na jay pagbayad ni Pari Badaw. Ay, lukod na gidya adwa. Inton sumangpet da. Kasaritak to ida. Ay, kasarita, wanuing ka makiambeng iti imported nga arak. Na. Ay, am-am mo kan inteng. Hindi mo padpadasin ti mapanijay. Ay, kabutang ko ti virus no maakaran ka. Na. Ini panang man, amo na lata. No ide, mabalin lata ti mapanijay. Ti mapan makiambeng. Na. Ngam ita a pandemya ay paritan ka. Sayang ti important. Ay nakasanungatan. At dateks ti kabagyan ni Badaong. Agguri-gur ka no dabadong kan kwarog ijay na pananda. Ay, una yan. Amangan mo't no kubed. Ay na, mabutengak amapan ijay ayanda, maray. Jak kayat ti maakaran. Ay sos, masapul nga rod amayuman kadagiti masaknan. Tapno mataming dadagos. Inteng, awagam laangan ni kwarog. Taamwam ti kasasaad da ijay. Una niya. Jak na panunot na ita. Ay, mabit lang taawaga. Agringan. Hello, Kwaraw. Kumusta kayo dita? Na. Hello, Anggal. Agurigor kami kinitata ba daw? Agpanatang aguyak kami pa. Ay, daytan tikun ko na. Mapan kayo ni ospital. Ikarigatan nyo. Mabutang dananam ato yung kan-antem nga umay dita. Buwan, Anggal. Ikarigatan mi timapan. Kabalak sapay mo't nga imaniho ti tricycle kao. Awan mo't timayat amang kuyog kada kami. Takabutang da kami. Ala. Mapan kayo. Naswab ka no dabadong kuken kwarog, maray. Ay, iso mga rod ti imbaga ni Mari Banang. Iso ka no ti imbaga jay mang tamtaming kadakwada. Barito yan. Mapanta ka di kasarita jay mang tamtaming kadakwarog kan Pari Badong. Ay na, sapay kabuteng ko ti mapan ijay ilay, maray. Ay, unay mo't ngaminan. Dayjay tumot abadong. Ibaga na kabuteng ka no ti virus. Itangay, isaw ti na virus. Ay, una yan aya. Ay na, no saan ko maanapan ijay.
Saan da kumaanag sakit? Unay lakit dain. Ala nga rod, ingka agrubwa, tamapanta ija ayanda, marituyang. Ay, kabuteng ko ti mapan ijay ayanda, maray. Ay, kat saan ta nga umunag iti ayanda. Jay doktor dati kasarita ta. No, anya ti resulta ti swab test da. Ah, saan ta nga umunag? Saan nga rod, maray? Intalaang amwan, no anya ti resulta ti swab test da. Kumusta tinapanan niya, dungaw? Ay, napositive da adwa. Naakaranda siguro iti balikbayan. Uno saan, at dapay sa bali ang nakaakar kadakwada. Ang nakamdamat siguran. Isuda pa'y ti kaunaan akaso ti COVID dito'y. Kanagsubog da ngamin. Kanayon da arumwar. Ay, just kinagijay. Ay, kurang pa'y jay imbayad ni Pari Badong pagpaagas na. No kumata nagtungpal da iti imbagak. Asaan da arumwar. Adayo kuma napasamak ti kasta. Pagrigatan na ngamin ka, tinatangkan ti ulo na. Ay, di da dumdumngag iti pamagbaga. Mataba daw. Nakapsutak. Si Kangay. Uray siyak mat. Nagapsutak mat. Nagligat ti agangis. Positive ta kanumat na duwa. Matay ta ka din. Diyak amaw. Apay adi dagpastrak nga idag bantay ka data. Kaya't mo ka di makarandamot na kadata. Ay saan Matlagayam. Aganos ta Tanatangken tumot ti ulo ta. May parit ti rumwar. Nga magkararwar ta. Narigat mo't gayam ti makubig. Kabutang datandag iti tattao. Siyempre mo't Tadida kayat ti maakaran ni ti virus. Manon nga aldaw dabadong ije pagagasan, maray. Nabayag basitan ti kaawan da dito'y kabildatan. Ay, dua alawas dan ijay. Mailiw ka ka din. Saan matkit di, maray, ang awan ngamin kwartak. Awanen ti usaran na ijay. No kumangamin tasaan asulpang. Awan ko ba daytoy apar ikaw? Ay, anyangay nga rod. Awan ti mabalinan tayo, tadaditan. Aganos tayo Nadidigrada siguro. Lakit di No di da payla na didigra. Ay jakla amon ti sawag. Ay na, adda nga men, dagiti tao, akas larabrabak ti maibagbaga kadakwada. Kasta nga men da Pari Badong kan kwarog. Saan da amamatpate? Angem ita, kas jayan tinapasamak kadakwada. Itatanda kayon adwa dito'y barangay hall. Pagsasaritaan tayo tinapasamak kada kayo. Angkal, sana na maulit ti kanayon mi nga irurwar. Ay, napadasan mi ti pirmi ariga ti hospital. Kunak numatay kaming pare. Imbaglaki din, tanasimpod dagiti na nga si kaso kada kami. At dapat nagpinta sa nars. Saan da kami abinaybayan pare? Agam, ti utag ni Marituyan. Ha? So masapol at tulungam nga agbayad, paray. Ay, katwanan pare. Itaba daw agtulnog kan. Nakautang tan gapu iti kinasulpong mo. Imbes ko maasika ti mangbagbaga ni kwarog. Si kamot ti mangawis ken kuana. Laklakayan ka akurang ti tornilyo ta utak mo. Nituyang mate. Saanin ang maulit da jay. Tuyang may lab. Ay, mabuti nga kung ama COVID. Gaputa nagrigat gaya. Awan ti pilpilyan ti virus. Isungad da kada tayo amang likli.
Tapno saan tayo ama isagma. Ala sige, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengay.